Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngut kila Mynsaw naka Jingjia Aksiden kabelaja ha am chalkyang kabadan ha kalenti ban lej na nong talang sya Amlarem ka Jingjia Aksiden kade pereng gawe ketrok kit motion kabadan ya registration number ML04A3486 bat gawe ke alto kabadan ya registration number ML05S4628 katrok kedai bawan na nong talang banlej sadauki kat baka alto pat kadang wan na Amlarem banlej sanong talang ya kibala Mynsaw la penkit ha CHC Henry kham hatien la penkirya no syaka hospital hanong ba Shillong kat kum ka kubor balayo lum layo tho ba marsin ja kata ke Jingjia unong nya trok la phet krat na kata ke Chaka bat 4 sim layo ekran setia